Duhokangwane luhlelweni lapho sisikhona Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Ngivele wakasimelane lokubikelelako nalomuhla kulolu hlelo lapho siya isambe khona naye umfundisi ngubabe Dr. JV Mazibuko besikhona ke nasevini leliphelile solo sidika dona ke lethi indzaba saqala nje ukuthi umnyaka usuka ungabeke sidilungiselela kanjani kwekuthi empilweni kuze into tikhambele kahle kufuna uhlale phansi uhlele utilungiselele ungamani nje ugcumkele sokhona kumfundisi ngicela kumnika lithuba ngiyabona ukuthi ngasi lamhla akahambi yedwana lishonile welase Nabombembe asibingelele wena mnguni sikwemukele ehlelweni simukele nemlaleli ekhaya uqinisile mane ngisamangaliswa ngijajuliswa kufike lilaleni mnguni ukhanze mabala hlobile kusukele kungeneni uziyovuphuma simelane sikhulume kulamaviki lamabili sa tama kwexwayisa nekukhuthata nekweluleka umlaleli welihlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sameluleka ngetindzaba tekuthi akabe ngumuntu lohlelako atohleleka ente tintfo ngendlela lehlelekile besihakata ke sine njengema bulldoze njengema visionary kune bantu ke lengingathi babhobokile kulethi inhlangothi lebengititsinza lengithite ke cha ngingede ngayidingitsa ngedwa lamaviki noma ke lenyanga yonke sengikhulumile imalanga lamabili sengifuna labatawu nithini niyadensa tohlanyeleka kahle bulawe lamagatse si nenhlanhla ke mnguni kokuthi sinesivakashi namhla mlamuli wakabusika okay busika usebenta nenhlangano noma usebentela inhlangano yaka World Vision simceleke ukuthi njengelijaha lo ngasinalethi nombolo liyakhona ukuthi nakanaka alite litosicathatela lisite umlaleli ekhaya ngendlela lephathekako ukuthi asifuni ukuthi nawuphela lo mnyaka siphwele balaleli bathwala tandle tinhloko kuqatshenwe emakhaya ngoba iyavama lendzaba yokuthi kungahlelwa ikulethe kuqabane ekhaya hayi asivele sitetele na ke busika sive ukuthi ungabe na likunganani likhuba lakakhe sive ukuthi uyigala kanjani babe busika sicela ke kuwemukela ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo ngiyethemba ukuthi nihlele mbise kahle nemfundisi busika Mfundisi babe Mazibuko ngithathele lithuba Vivi ngibingelele umlaleli emakhaya ngibingelele imindeni yonke ngebehlukahlukana kwayo even leMaswati umfundisi babe Mazibuko ungethule kahle nakathi ngingumlamuli ngwakabusika sengingibabe kodwa ke emalanga lengibengibabe ngawo asesemancane kunengi lengisakufunza kunengi mhlambe nalese ngikufunza mhlawumbe ngekusitwa ngoNkulunkulu netincwadi kubuka nje ngitawu kholelwa ukuthi sisabukisana namuhla kukhona mhlambe umlaleli latakuzuza nami mhlambe ngikholelwa ukuthi kukhona lengitakuzuza balaleli mhlambe nangabe ba interacta nathi noma basibuta lokho labasibuta kona kukhona lesitakuzuza ngiyabonga kakhulu ukuthola lithuba mfundisi ngiyakholwa ukuthi sitawusitana sisachubeka nohlelo ngiyabonga kakhulu Vivi
Lenzaba yekuhlela emakhaya ibaluleke kakhulu. Angibonge nje mhlambe naloluhlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo, luhlelo lolubalulekile kakhulu netingoni letitsindzako, tingoni letibonakele emindenini kwekuthi uma ngabe tingakendeki kahle tiyasifaka sandla ekutseneni imindeni igcine mhlambe ifike lapho khona yehlukana khona noma ifike lapho khona lokuphila kuleli khaya kumunyu. So sithandazile emini sambita uNkulunkulu, ngiyakholelwa ukuthi abantu labaningi bebayile emasondweni, kodwa ngetulu kwaloko ngiyafuna bese sesihlala phansi siyabukisana siyacocisana sibukisana ukuthi leli khaya kuze libe kahle, hayi nje likhaya kuphela umuntu, kuze ukuthi impilo yakhe ibe sound noma ibe ngule balancile tingoni tini lokufuna atitsinze. Ngiyacela ngalokuthi mhlawumbe siyatana nengosi, ngiwalapha kaZombotse mina, ngi-Free Evangelical lapho khona ngiseva khona phansi kwemfundisi Ngobe. So ke ngaloko nje ngidacela ukuthi lenkulumo yami ngiyisimise lapha ku Proverbs chapter 19, ngidawufunza nje bathi akukuhle kuba nentshisekelo ungenalo lwati, umuntu lonematata ulahlekelwa indlela. Angiliphinze nje, akukuhle kuba nentshisekelo ungenalo lwati. Kuthiwa lapha knowledge noma lwati ingazi ukuthi imgcokwa wenca intshisekelo. Kufuna ngazuthi intshisekelo ingaba khona kodwa isime elwatini. Kwaba betelo lwati lentshisekelo kungenteka ibonakale kuthiwa yimbi noma ngabe bekashisekele indvo lenhle uma ngabe ingakahlanganiswa nelwati intshisekelo. Yes. Uchubeka lo mbhali athi ke umuntu lonematata ngathi so kuchuchekwa kulomuntu lonentshisekelo mane ude lwati. Kungazi ukuthi kuthiwa ke bese uba nematata lo muntu lonentshisekelo mane ude lwati. So ngicela nje ukukhuluma ngema pillars lang4 namuhla lengwakhanza abaluleke kakhulu uma sikhuluma tinsika Mpembe tinsika lengidikhanza tibalulekile ukuthi umuntu angangene emshadweni, angenile emshadweni, letinsika letine kufanele ukuthi atati kahle. Makwendekile lo muntu wababete letinsika leting4 ngimfananisa nana indvodza lokuthiwa inentshisekelo mane ide lwati. So utayikhanza inematata ke lendvodza leyo bese seyiyalahleka ke endleleni indvodza noma make, kufuna ukuthi lentshisekelo ingahambelana nelwati. Ngineminyaka mhlambe lelishumi nakune simelane ngisebenta nebantfu ikakhulu. Kule minyaka leyo kunetinto lengitibonile. Kwekucala lengubonile kwekuthi kuyendeka umuntu asebente acashwe kodwa angene ku depression, noma angathi depression ngidawuthi yini, angene lapho khona ane stress lesesimenda kwekuthi angasebenzi kahle yena engcondweni yakhe. Yeah, stress sokuzenzeleka kakhulu umuntu akasatati nokuthi ungubani. Yeah, uma sikazi lesinengi utibute ukuthi ungeniswa yini lo muntu ku depression noma ucinzetelwa yini kangaka lo muntu kani besithi lo sekathole umsebenzi so uphumelele lo asekukhona lokungenaka ekhaya sesigathi ukuthi mhlambe kube nenqubekela phambili kuye. Ngiye ngabona ukuthi i-depression noma kucinzeteleka kwabantu kuyabangelwa esikhathini lesinengi wekuthi lo muntu noma acashiwe asebenza kubangelwe ukuthi letinsika letine akatisebenzisi ekhaya noma ayedwa naka angatisebenzisi letinsika lo muntu kungakhanzakala sekathi aku depression acashiwe asebenza kahle. Ngiphinze ngelokunye lenkubonile ukuthi kuyendeka ukuthi impahla yemuntu iproperty
kungaba imoti, kungaba ifurniture yakhe kuyendeka idliwe ithathwe la ndlini ngani bese kathi lo muntu naye so unencubekela phambili. But uma kweswelakale lama pillars langifole ngitawatsinza nje masinyana kuyendeka letinto leto tendeke kulom akholwa kulesinye isikhathi dilandwe letinto tidliwe nemuntu wakhe encenye uthengiswe ngesizathu sekuthi letinsika leting4 akaticaphele. Ngenhlanhla lempi mfundisi kwekuthi letinsika siye sitithathele phansi simelane ngelisho Kodwa inhlahla lembi inhlahla ngelishwa letinsika ukhanza ukuthi la emasondweni la etikolweni akukhulunywa ngato kakhulu. Umuntu aze agraduate noma aphothulwe aye emsebentini letinsika letine angadati. Ngingifakazi waloko ngoba nami ngahamba kuloko. Ngathi nangicashwa ngiyakhumbula ukuthi kude ngishona omunye umuntu lo wakwahlala eceleni kwami wangibukisa letinsika letibalulekile. Ngathi thathela nje tinqumo ukuthi nyalo ngenda naku ngisebenzisa nayi inshisekelo lokuthiwa ke ngaphandle kwelwati lenshisekelo leyo yimbi. So ngiyacela ke ukuthi mhlambe kafisha ngigijime naletinsika letine bese sengiya ngasekugcinela. Insika ecala lengikhanze ibalulekile ukuthi umuntu noma ushadile noma akashadi kufanele ukuthi ayati yindzaba ye-budgeting noma yekuhlela imali. Ekhaya ushadiwe noma umuntu nje lijaha lisatisebentela noma intombi isatisebentela ngaphandle kwe-budgeting kutawuba nebulukhuni. Kungendeka ukuthi lo muntu loyo ngalenye ilanga sive ukuthi so walala phansi ngendzaba ye-stress noma yekucinzeteleka ye-depression. Le budgeting yinto lithuluzi lelisetshenziswa nguwo wonke muntu longenisa lokutsite ekhaya. Kungabe kubuya kamlungu, kungabe kubuya ensimini yakhe ukuthi utisebentele, kungabe kuthi ujubatshani lo muntu. Yingci nje nangabe kukhona lokutsite lokuyinzuzo lokungenako kuye. Lo muntu loyo so unemsebenzi, une-responsibility ukuthi akhe luhla lekuthi le mali yakhe itawusebenta kanjani. Akwendiwa tingapane kuphela kuhlela timali, kwendiwa nguwo wonke muntu. Yingci nakuna 10 emalangeni longena ekhikhini lakho kufanele ukuthi ube neluhlu lolubhalwe phansi. Luthi lungabhalwa phansi bese lo muntu uyethembeka kuloluhlu lalibhalile yena. Uyabuta ke lomunye ebusika Mfundisi uthi mina kude lokungenako ngiyaphila nje ekhaya ngetinkomo tami netimboti tami netinguku shothi mina ngitsinga ukuhlela. Ngiyabonga mfundisi. Ngike ngathi ngitawugcina ngato letingoni leto ukuthi ake sithi ke kude lo muntu akacashwa kude lokungenako la kuye ngitiphi ke tindlela lesihamba nato kuze kuthi lo muntu loyo naye agcine efike esigabeni sekuthi akube khona zuka longenako lotawukhona ukuthi bese kuyahlelelwa ukuthi ume kanjani. So kunetimbawu letibalulekile lapha kulokuhlelembisa lokuhlela letimali. Letibalulekile. Kunalokhu igama lelisi kuhlela, lokuhlela nje lokuplana ngisho njalo. Bese sekuba khona ke kuhlelembisa kwekuthi yini nombolo 1, yini nombolo 2, yini nombolo 3. Kuye ngebumqokwa nesikhathi sekuthi lo muntu ukuphi. La ka budgeting lokubalulekile ngamanye amagama abusika uthi sigaba sekuqala ngilokubuthisa letinto lokufanele thatende asibo. Bese sigaba sesibili sekuti balula ngabo lonina ukuthi uqala kuphi kulandzele kuphi kunjalo mfundisi. Ngebumqokwa bakho ngifuna ngigeda leligama lelo ukuthi lokuhlelembisa noma lokubalula kwekuthi
nombolo 1 nginaku kuya ngebumgcokwa bako ngalesikhathi leso. Okay. Ake ngithi nje lijaha lisathanza kusebenza lokuhlelembisa kwalo kungenteka kungafanani nekuhlelembisa kwababe losenalikhaya losenebantwana ngoba le misebenzi ayifanani lamajanje lawa nami akufanani ama priorities angeke afanane ngawubekisa nje nemfundisi ukuthi uma ngabe kuthiwa mine lesenginelikhaya ngiyahlelembisa engcenye kuhlelembisa kwami nombolo 1 sekutawuthi kunakekela labantu lengihleli nabo kuleli jaha mhlambe khona nombolo 1 usacabanga ukuthi angifuni lokuthi ngithi sudu ngifuna ukuthi ngibuke into lebalulekile ngoba lokubaluleka lokuhlelembisa kufanele ukuthi noma kuthiwa uthethe noma ukathathi lo kunginombolo 1 kufanele ube ngilolo kubalulekile bengifuna kubekisa nje ukuthi uma ngabe kuthiwa lensizwa iseseyincane isengathathi uma ihlelembisa kumbe yona ingahlelembisa ukuthi lengitakhambisa embili ukuthi ngigobela lawo ekhaya ngiyabekisa noma ngithenga inkomo tekulobola so kuya ngokuthi lo muntu lohlelembisako kulesigaba lakiso yena yini lebalulekile kulesigaba leso so bengifuna athi lela ka budgeting la kuhlelembiseni letimali kunalokuhlela lokwati ukuthi kuna naku so uma uhlela letinto kuyendeka lokunye kulenye inyanga kube na zero kwekuthiwa ke yebo kona kukhona kuletinto lengitihlelembisile ukuthi kufuna ngidende kodwa ke kulenyanga le noma kulenyanga ledako kude imali letawuya kuleyo ngcenye leyo yona ikhona iyatiwa ibhaliwe phansi kodwa ke ngetizathu letitsite ngekubuka sigaba nempilo ukuthi ibhekephi kukhona lapho khona bese sekuthiwa le ngcenye lena ngidayifasa ku0 ikhona futhi iyatiwa ukuthi faneleke ike yendeke nayo ngalelinye ilanga uma sekushinje isimo ungakhanza ukuthi kukhona lesikubiselayo lokuyimadlana lengenako kuleyo item leyo noma kuleyo ngcenye leyo so lo muntu lomusha noma ke lelikhaya lababe namake lifanele ukuthi leli phepha lale budget noma le lokuhlelembiswa kwetimali libe khona futhi libe ngilelibhalwe phansi umfundisi ke nguye lo wadi kakhulu indzaba temishado ukuthi ke ifinance kanjani noma ibhadale kanjani le budget sekuya ngetivumelwano ke kudala abantu labashadile ukuthi thine nawe sivumelene ukuthi sitawuba na indlela nayi yekuthi le mali siyifaka kanjani kule budget yethu umfundisi ke nguye gobela kuloko ngeke ngene kiko mina ngikhuluma ngale tinsika letibalulekile ukuthi kufanele ukuthi lo mndeni ube naloluhlu lwaletinto lofanele tendeke lokuba khona kwaleluhlu akusho ukuthi tonke letinto kufanele tendeke tisho tisinika sithombe tetinto letibalulekile kuye ngesigaba nesikhathi kwekuthi kulesikhathi lesi ngenxa mhlambe yemnotho ukuthi ume kanje sitawukumisa lo hayi kwekuthi akusafuneki but sikumisile bohulumende bavamisa ukuthi sifasele ibhande kunayi iitem nayi ndawubekisa nje kuyendeka kuthiwe live kalinayo imali kuthiwe mhlambe kuhamba kuyiwe kulamanye amave ake kuncishiswe hayi ukuthi akukabaluleki kodwa ngekuvumelana kwethu sibuka ukuthi yini lebalulekile enyalo and siyavumelana njengemndeni kwekuthi asesikumise lokho ngenxa yesimo leside lesisuke sikhona ngicela kwenza ke masinyane kule budgeting ngingene kunayi ye-investment sesingaki le yesibili le nsika le awusinike nje mhlawumbe udabe suyaqala njoba sonwabulule lokuhlela imbisa kwetimali kuthi kunanaku njengoba nje sikele kwesibili usibalele nje sitohlala sinako lamcondveni usukwenweba nje sesiyathi nati letinsika nawa lamaphila ngesingisi lokuhlela imbisa ke simelane kumengeti insika leting4 yecala ngilete seseyikhulumisile yekuhlela imbisa ibudgeting yesibili ngeluhlu lekubaleka kwakhona isaving konga yesithathu
i-investment noma kutshala siyahlanyela kuhlanyela hlanyela yebo yesine itikwenete ngifuna ukugcina ngayo le tikwenete la ungasikhala labaningi ngifuna ukukhuluma ngayo bese ngiphuma ngiyahamba ngoba le tikwenete ke ijulile futhi imadima na ukhuluma nje ngenzaba yetikwenete ayisinzaba lelula okay ngiko mhlambe sekungaba ukuthi factor ngoba kodwa tu umlaleli ufuna naye kuhlanganyela nathi mfundisi ake ngigcume ke ngihlale lapha ekuhlanyeleni imali uma sikhuluma ngekuhlanyela imali asikhulumi ngekonga into letimbili letehlukene leti uma sikhuluma ngokuyihlanyela le mali sikhuluma ngokuthi ngifuna kwekuthi ikhicite noma ibuyise inzuzo lebonakalako esikhatsini lesiningi nasikhuluma ngekuhlanyela imali asikhulumi ngento yamasinyane kwekuthi ngifaka naku ngigathe ukuthi kusasa kuvuthwe nanga emandulo bese kuyadliwa akusiyo investment leyo ngifuna ukuhighlighter noma ngifuna ukuwenda kucine lokho ngalokuthi la ngaphandle sekunetifundiso letinengi letikhuluma ngekutshala imali tithi kusasa nangabe utawufaka imali lengaka kutawubuya lokungaka kuwe so sikuhlanyela lo akusiko kuhlanyela lokho ngicela kuboleka ligama vivi ngithi singakubekisa sithi kugembula lokho so asikhulumi ke ngegembula lana sikhuluma kujikaldayisi asikhulumi ngaloko lana sikhuluma ke ngekutshala le mali so bengifuna ke ukuthi kulokutshala imali kungumsebenzi wakho wena lo tshala le mali kwekuthi la uyitshala khona uwende isiqiniseko kwekuthi ngiyitshala enzaweni lephephile akusiwo umsebenzi wenkapani lo sebenta kiyo lokho akusiwo umsebenzi wahulumende lo angakwenda nje kodwa wena mnikati lofuna kutshala wena mnikati wemali nguwe lokufuna wende isiqiniseko ukuthi ngiyaphenyisisa lwati icaleni ngikhulume ngekuthi inshisekelo lete lwati yimbi akusho mina kusho umba ingodi so noma ngabe kuthiwa unayo lenshisekelo yekuhlanyela lemali yakho uma kuthiwa utelo lwati ukuthi uyohlanyela kuphi le mali kuphephile yini la uhlanyela khona ukhona yini umlando tsite wekuhlanyela la uthi uyohlanyela khona so bantu labanengi ke bayangena ekuguleni kubanjwa boshukela kubanjwa tifo letitsite ngenzaba ukuthi akanaki na insika nayi watshala mane watshala la kungakaphephi khona ngiyawancistela nje maswati kakhulu kulesinye isikhathi ngoba uyukhanze ukuthi siyangena vele kuleti into letifana naleti la ukhanza ukuthi sitshelwe nje ngumuntu emgwaqweni wathi tshala la namahlanyela la nawe wabala tikweleti yakho wasebenza so nasingabamba lokuthi i-investment noma kutshala imali akusiyo into yakusasa akusi emandulo alata uvuthwa kusasa yinto le ngipheceleti le long term noma yinto lenesikhathi lesithe lokufuna ukuthi lo lohlanyelako akwemukele lokho lokuthi lele nguhlanyelako angagathi lokusende sababuthakathaka awuhlanyeli bese emva kweliviki uyavuna angeke kwendeke lo angase ngakubona ngiyalima mina esimelana kukhona lo lokuthiwa ngema bobhijwana kuyashesha 35 days nje kuya 40 days so ungacala ubutha kuyaphanga kodwa nako noma kushiwo njalo ngeke uthi ukuhlanyela kuleli viki leli kusasa soyakuvuna kuyabeketelwa nako injalo ke lenzaba yaka investment noma yalapha ekuhlanyeleni imali liphutha lelinye lengicela ukulikhulumisa balaleli ngunali lekubese sesifuna kudonsa lokhu lesikuhlanyele bantu labanengi baye bathi nase kuvele etikwenede noma nase kuvele simo leside into ecala la icabangako ngulokuyolanza lenhlanyelo phela lelathi ufuna ufuna uyayihlanyela akwendiwa lokho uma wende lokho utawulima isikhathi lesinengi
uma kuthiwa udonsa lenhlanyelo iye ite seyineliswati lwayo lokhu kubisela emuva ke wena lo wayihlanyela noma ngabe bekuthiwe uthi awuthola mhlambe lokuphinzeke kabili kodwa naso idonsa ingakavuthwa imvamisa yesikhathi kuba neliswati kuyona lenhlanyelo yakho lo wayifaka ngiko ke ngithi le ngcingwana yekudonsa lo mcondo angathi lokuthe bakwenda kanjani lokuthi uyukanze sekuthiwa nje kunendledlana ukuthi ungayidonsa njani kani uma ngabe utawuphumelela la ekutshaleni imali ufuna ukhohlwe ngekudonsa ngemsila inhlanyelo yakho akwendiwa lokho uma ngabe noma kungathiwa sengivelelwe simo lesikabi akwendiwa lokudonsa lenhlanyelo lebengithi ngihlanyelela ini manje likusasa ngihlanyelela kwekuthi ngiyawuthola emva kwesikhathi liqiniso nje lihle inhlanyelo kayidliwa ngoma ngilapho khona utawukhiqida khona na ulimile nje umbila wesintu uyabekwa inhlanyelo noma ngakuthi kati solala etiko akudlalelwa enhlanyelweni leba lapha edu yes ngiyabonga kakhulu ngicela ke kuthatha na yesikwenede balaleli indzaba yetikwenede ngitawugcina ngayo le yekonga ngoba iphose ithinzane kancane nale yekuhlanyela kunemehlukwana nje ngidama kubalekela nasikhathi lesingahle singilimata indzaba yetikwenede ake sichaze isikwenede ukuthi yini isikwenede ngemagama lalula nje imali lofuna kuyisebenzisa lengasiyo yakho kodwa uyafuna lokuyisebenzisa sikwenede leso kungendeka ukuthi ufuna kuyisebenzisela into lenhle sikwenede lesihle kungendeka ukuthi futhi ufuna kuyisebenzisela into lekabi naso sikwenede leso kodwa nje leli gama leli lapha phansi lithi wena ufuna kusebenzisa imali lengasiyo yakho ngenxa yaloko ke kukhona loluswati laba bese bayalifaka lapho noma ke ngidawuthi le ndalo laba ifaka ngoba le mali ingasiyo yakho yemuntu iyakhiqida iyatala iyabeleka kunjalo simelana yemuntu so uthi uyibeke lapha nje abekangayibekeli wena manje wena wathi uyafika ufuna uyisebenzisa kana isiyo yakho ngalesakufakela oluswati ngalesizathu leso ke kufuna ukuthi umncephetele vele ke lo muntu loyo umncephetela ngani ke manje ngekuthi kube khona emathodlana lathi lo waleka la ingedulu kwale mali leyo bengifuna ukuthi kukhona sikwelede lesihle kunesikwelede lesibi sikwelede lesihle sikwelede lesifaka ekhathi kwekuthi ngiyati developer ngiyatithuthukisa mina mhlambe kungaba semfundweni ngiyatichubekisa kufunza sikwenede lesihle leso nawusethe kunenzuzo lebesiyatholakala ngalapho sibekise ukuthi mhlambe ngibolekela kucala libhizinisi sikwenede lesihle leso bese sikwenede lesibi sikwenede sekudla ukuthi le mali lengiyibolekako ngiyibolekela kwekuthi ngifuna kudla sibi ke lesikwenede leso sikwenede lesibi futhi sibonakala ngekuthi lo muntu aboleke kakhulu kunaleli nani lanalo kunembhali lengimthandzako lokhuluma incwadi lekuthiwa ngu-Rich Dad Poor Dad ngathi ke simelane ukuthi utawuthini lapho babelo sihloko sayo locebile babelo phuyile yeah lo mbhalo lo ukhuluma ngendzaba ukuthi uma kwendeka uboleka imali le mali lo ibolekako akufanele ukuthi yengce lokungenani lokulishumi nesihlanu kule mali lonayo wena ngiyathi ukuthi la eSwatini ema policies noma tindvo le tincwadi lesisebenta ngato tiye tikhulume nga 35% kodwa lo mbhali lona lo hlonishwako la etindzabeni tekuphatsa imali ukhuluma ngalishumi nesihlanu 15% kwaze kwendeka tikwenede lonato sikhuluma ngetinsika kwaze kwendeka tikwenede lonato tamenca 15% lishumi nesihlanu kufuna bese uphakamise emehlo so uyacabanga ukuthi le ndlela lo soyithatha
kungendeka ukuthi ikufake embhedzeni, ngendeka ukuthi ikufake ku-depression, ngendeka ikufake la khona sekuthiwa khona ingqondo yakho ayisabambi kahle ngenzaba ukuthi awukanaki kwekuthi soweca 15% waloku lokwakhako wena. Mlaleli solo kulohlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sikhumbule sihlela lapha ke nababebusika. Ngibabelo sesemncane usithulela lapha ke dinsika ukuthi lapha nasahlela naku lokubalulekile. Ngibuka lesikhathi sami welase ukuthi umlaleli naye abe nathi mhlambe abudela mina nje ngifuna ukubuta nawo kankangena umlaleli. Ukukhuluma ngabo percent bo 15 bo bani ngibalelwa ngibani? Ngibona ngani ukuthi sengidlule ku10 ngidlule ku15 ngibalo lo ngibalelako. Yabonga Simelane. Uma sikhuluma ngale mali lengena kuwe sikhuluma ngekuthi ilukhulu noma iphelele 100% le mali lengena la kuwe. Kungumsebenzi wakho ke wena lothola le mali kwekuthi na usahlela uhlele embisa wenda letibalo ukhone kuhlukanisa ukuthi lokhu ngiloku lishumi ekhulwini ngikubeka lapha lokhu ngiloku lishumi nesilati kwenede tami akufanele tengce lapha kodwa ke tikhona tinkampani letikhona letigunyatwe nguhulumende ukuthi disitelekelele emaswati kwendeni lokho kunenkampani lokuthiwa ngi-Center for Financial Inclusion lekhona la eMbabane ngiyakholelwa ukuthi emaswati uma ngabe adzinga lwati ngetimali ngekuphatha timali nangekutsinza nje onke lamaphilasi lengiwatsinzile lana bangalushaya licingo bangafika ngetinyawo khona mhlambe bathole kusitakala kuloko. Ngiyawuthanda lo mbuto wakho ngoba labanengi baye endzaweni letingakaphephi uthole ukuthi so uthola mhlambe kwekuthi hayi wena singakunikeza imali hayi wena singakunikeza imali igcina imecile lo 15% noma lo 35% so ukhanza ukuthi ke lo muntu so ungena etikweletini langakhona kutiphatha. Lokushothi nje Simelane nawubusika nemlaleli ekhaya ngekuyenta ibelulana kulethi nombolo bangathi niboni kahle. So ubekile lapha busika ukuthi 15% asiyende ibelula ngekuthi sithi nangabe utawukhanza ukuthi uhola linani lelithide bese nawuli divide leli nani ledlule la ku15 la kubolekeni kwakho ekhulwini yathi kahle ukuthi so ulengela eweni ngiloko la kushoko ubusika uqaqisa lenzaba yekubona umthetho ke umise ukuthi hayi ungefika ku 35% kodwa nakakhuluma ngale guru ngidawusho njalo kule 30 imali tikalele wena ungaze uyofika kulo 35% ubeke lo 15 ukuthi uyabona ngaboleka imali ngangena esikweletini lesesedlula kulosheleni nazuka ngelumi lwayitolo lo 106 wakuthandi sengidifake enkingeni yekuthi ngikhande sengidosa amatima. Inombolo ithi 24061010 lo shela khona sinaba mazibuko sinayi lapha babebusika ukhona umlaleli lo savile line manje ngicela ukuthi ngimemukele ngikona mhlise emoyeni sawubona. Semoyeni sawubona? Yovivi. Ishonile baba. Yebo mabandla Nhlabathi. Bandini wala. Inembala fi. Cha Nkosi yami labakithi siyabonga kulolo lo sifundisa ngeluhlelo lokonga. Imali nje bonkosi lokuye kusishiye thina angathi uthi ngaze kulungiseke kanjani lokuthi phela basifundiswa ngento lenhle kangaka lengaba into lengaba kusiteveni. Kube kwanje kungakhuluma endaweni le utawukhanda sabaningi abakuva kufana nalokuthi nje lamsakateni labaningi abeva kani kube into lesifundiswe labo bandla kancane lami imangweni kumbe nalamabandla entuthuko ukhanze ukuthi kunengi lokwati lokuthi nangabe
ufuna wonga kanje nangalamazinga ke langalingani njengalwasho nje babemazibuko lokuthi kuyenteka kokunye ukhanje uthi nalo kuhola kwenu kakulingane kodwa ke nangabe sekunebantu abatawufundisa babe sedudane tawukhanja lokuthi batawusho lokho nangabe phela kumbe uhola sihlanu sabompondo ungambeka empondo kwentele ukuthi ube nendlela yokuthi nawe kukhona lokwembelako uyonga kuloko nje babe mazibuko nawe vivi ngathi ngizama lokho ukuthi sifundiseke ngalobuningi kwentele ukuthi ngoba linengi vele ngilona likahle ngoba liyakwandisa ukuthi bantu bathi ngalokunengi ngiyabonga. Siyabonga Mandino la babe ebusika ngiyakholwa usumvile babe enhlabathi. Siyabonga kakhulu baba enhlabathi uyaphawula ngokuthi mhlambe ifunda ufuna tenabe ngicela kungena ke ngana linceba la salvedile la ukuthi ukhuluma ngokuthi uma kuthiwa uwonga lokunganani vele kulesihlanu mhlambe lo sitholako tikolwa tinengi letifundisako kodwa lengisikhanze sihle ngulesikhuluma ngokuthi kule income noma kule nzuzo loyitholako 50% longena la kuwe ufanele ukuthi umonge ngiyathi ukuthi uthi lo mnyo angeke kwendeke lento leyo ubokhumbula ngalesikhathi usengasebenzi kusete imali lengenako la kuwe kwekuthi bophila uma ngabe sekuthiwa kukhona imali lengenako kuwe kusho ukuthi usuke ku0 waya ku100 uma ngathi wafuthi lo msebenzi uyaphela utawuchubeka uphile kungena 0 so ngitama ukuthi kuyendeka ukuthi loku ngu50 kufanele kube kanjalo kodwa ke ngiyathi ukuthi umuntu sekangadi incumela ke ukuthi ngetizathu letinengi ngekukhandleka lapha nalapha ngafika mhlambe lapha kubo 10% kodwa nje ke sifundo lesikhona etikolweni letinengi dikhuluma ukuthi konke ngicela kungeta naku kwegcina mhlambe nangabe kusethe umlaleli ukuthi ukhona umlaleli seleni okay ngicela ukuthi sibemukele ngona mhle angithi usemoyeni manje sawubona okay ngeta busika bengifuna ukuthi lesifundiso leso sitama kwekuthi uma kungathiwa umsebenzi lo usebenzako uyakuphelela noma lo lokulimako kushaywa zangqodo lokonga ngalendlela lena kuthi healthy noma uphilile ngala etimalini nangabe kuthiwa ungakhona kuphila tinyanga letinzathu ungakaholi nakungathiwa nje kusasa nabe bantu bahola kusasa wena uholi kufanele ukhona kuphila tinyanga letinzathu ungakaqali kukhonona ukuthi kanasoli ngani akusho singabe kunabo sokuchaka kude makundwalela ukhona asimukele umlalelo seleni ngoba umhlese ngube ehlelweni sawubona Babona lesimelane lishonile Nkosi enjani mkhona siphilile dlamna kunene unjani wena sivukile sesivusile babe mazibuko umnyakeni nomusha naye umphathi wami Nkosi yami siyanivusela nonke nje siyabonga amen nakuphila basevusweni siyaphila ngiyabonga babe mazibuko mfundisi wami Thako siyabe sifuna nje kudlula kubonga kulelihlelo losilethelelo nekakhulu nangumuntu lomthala lo ofundisa ngekonga ngemali kepha ke bengifuna lokuva lokuthi ngabe njengoba bafundisa nje kuhle kakhulu kepha ke labantu lebangibona bangacebisa lesive noma bangasicebisa ngaloko ngaletimali babhadalwa noma uhamba njani ngabe kuhamba njani lapho mazibuko noma sitawo batasibhadalisa noma kutawendekani ukuze kukhona umuntu ahlele kusukela into ayihlela azafike ekugcineni libandla likhona tawuphendula Nkosi sibongela uba nase ehlelweni siyabonga simelane siyabonga Nkosi umbuto esikhathini lesinengi letinhlangano lele ngisebenta kiyo ya ka World Vision iye ingabhadalisi uma ifundisa ngekonga nabo nelwati nje etimalini nalele ngeke ngayikhulumisa ke lekuthiwa ngi-Center for Financial Inclusion lekhona la eMbabane ngiyathi ukuthi enabile etikotsini letine etakangwane nayo ngiyathi ukuthi ayibhadalisi kwekuthi bantu bafunze ngaleti nsika leti lesesikhulume ngato yes
Okay, ngicela kuthola ke lo mnye umlaleli lo selayini selo sehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo asikomukele ngone ehlelweni sawubona. Ngiyafuse kakhulu kuwe umwela sanye nalo njalo dlala busika estudio njani. Siyaphila ngalanga eminyakeni lomusha. Awu happy new year. Cha kufishane nasi nekhathi siyasicosha. Kufishane engicela kuva nabakithi kuleli dlala elidlala lenalo estudio ngokuthi ku possible yini ngokuthi kuwendeka yini indlela yokuthi mhlawumbe ukhanze abantu bethu sibafundisa into basesebancane ukhanze ethi lenzabade konke nje baqale ngekufaka etikoteleni mhlawumbe utokhona ukuthi akhule lo mntwana mhlawumbe anale culture yekwenda letinto ngalendlela lengiyele tamenda ukuthi kusasa athi ukuthi imali mhlawumbe akusinto ekuphiwa nayo ngaba nayo indlela yokuyonga igcine ukhanza ukuthi seyiba yini kusasa ngibuka lokuthi sengiphetha nje ngibuka lokuthi thina ama-Africans belumbi bona okay bona ukhanze lokuthi bakhula bamenkhanza ngikhona babekelwe lifa thina ama-Africans kukonke lenginako kwemadlami lengikholelo ukuphusha so kungako ngibuza lo sikho indlela yokuthi kuqale at grassroots vele ngikhule ngathi lokuthi imali ufuna ngiyibekele for the future ukhanze sinase ngidinga kuyisebenzisa tinto ukhanze sengitenda kalula ngathi ngikhavate remote ngiyabonga. Siyabonga kubaba Nkalanga baba Bisika. Kunjalo babe indzaba yekwati ngetimali isukela emntwaneni lomncane iye kulomdzala na ningalithola nje leli class la ka financial literacy utawubona ukuthi litsinza lomncane litsinze lomdzala kuyafikwa nasetikolweni lifakwe lelivangeli ngiyakholelwa ukuthi nani ngalithola le class utalijabulela ukuthi litsinza lomncane nalomdzala. Singakahambi kulohlelo ukhona umlaleli luselayinini ngicela ukuthi ngimemukele kulesi sikhathi ngona umhle emsadweni kwani sikwemukela sawubona. Yes Mkhaya wami yithi abantu mfowethu hey senguvuselane mfundisi ngithangibute lapha kwekuthi ingabe vele wenda njani basakhuluma nje ngetikweneti zokuthi wenda njani ngokuthi nangabe kumbe ake ngibekise nje make mbese ukhaza ukuthi uthanza kwenda tikweneti futhi netinto letingasiyo ama priorities wenda njalo kumshintsha kule attitude ngoba phela sisangene tikwenetini kufuneka sathi ukuthi singenela ini isikhathi lesiningi singenele izinto letingema priorities into leti basic than kokuthi okay hayi bese kafakela imbethe ngiyaqala silibandla lami liphendvule bese ke bamazubuta ubuya neminyango baba Sika kude lokwenza ukukhulumisana nekubonisana nekubeka kubaluleka kwalama priorities noma lokhu lesicabanga ukuthi lengicabanga ukuthi kubalulekile kimi ngicabanga ukuthi bengifuna ukuthi inzana na indzaba yemuntu longasebenzi noma income ukuthi sibabili la khaya lomunye ama priorities ubona athi ngilawa lomunye ubona athi ngilawa so lokubalulekile lapha ukuthi kude umuntu akusibo bonke abantu laba soma business kodwa kude umuntu lode indlela yekwakha imali letsithe ayingenisa so ngalesikhathi kuthiwa wonke umuntu uyangenisa kulula lokuthi siwelule mhlawumbe lama priorities noma leti ngicingwana lesidinga ukuthi sidende kule budget yethu. Okay la bantu bamhiba ngiyabona wena ukhuluma ngebantu mhlambe labakti ukuthi dhiwa kuquka bengithe mhlambe ke nabe mhlambe lomnye kumbe akakafundi lomnye ufundzile labantu batawuphikisana vele ungilokhalisa mbetheke lapha ukuthi ngabe ngimncenga kanjani usona kukhulunyiswane efana ke ingika ke mhlambe sekutaba ngilesikolo usini umwela singaphuma ehlelweni siyabonga simelane sibonge nakumbethe sibonge nakubusika kungavakala ungathi kulula la kushoko kanti kuliqiniso lokho ukuthi asihlalisane phasi ngoba noma akade ukuthi dhiwe yashintsha bengithe itolo bekuvele kukhona ukuthi sisu sibekelwa ngaphandle lokuthi sisu sibekelwa ngaphandle iconcept yekonga busika nebalingana so uqhamuka nebuqiko bekusi lokubekelwa ngaphandle kwesisu kushone awuthi nje ningayihlaba ingomo idliwe ngalanga linye ngobe kwenda umnqweba kuthi le ngomo asisuyicetha ngalanga linye kuze ke sikhone kuyidlana kusasa akubuye swayi siyihuqe
sitophinze nakusasa siyudlo umkhosi Senda umqweba. usenda umqweba Valelisa Busika 2 seconds. Ngicela kubonga kumlaleli emakhaya ngibonge kuwe Simelane sibonge kakhulu umfundisi sithemba ukuthi emaswati asitakele siyabonga. Ya kukhona lo lokusele. Siyayikhuluma nemfundisi. Vala sivala umfundisi. siyabonga Simelane asivalelise kumlaleli sibonge Busika sethembise ukuthi ngekuvuma komdali sitawudibana kakulandzelako. Laleli ngalawo luhlelo impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo aseshaya silibekela kulosukela lomhla sikhola ukuthi umdala avumile siyawuhlangana ke nalo ke evini lelitako kwalomhla vele Simelane uthi kube kuhle kuba nawe kuyaba mnanzi nangomhlo omunye usale kahle. Lapho kukhona abantu kumenyezwe othandayo mageze lo othandayo magasheshise amemeze linda